because obi after sa kokra pa o Ghana ha pa dia because he first five for be number 1 what do you say Ghana phone na dem petam kwa appointing go bisa appointing phone beside menya sa research ma bisa dey go betam yes because say bia kwa wan kana sa me see ye 5 ah and say dem kwa appointing go bisa oh for so ya ubenya time enti ma say o kan fun ya benya time na be ti oh na be my mo say me wa ba kai bia wan ba say ba kwa na bi oni kan ma go benya say man fenya grano the rest of the see I love it. And I win the first time. As I finish moving I finish ye big crack. oh okay To be has a proper program. The proper come the NS at least. Ye be something. yeah And the ma at the phone. It be a Baby Empire Street. oh okay Baby Empire TV on YouTube. Sana we are on different platforms. The first time. okay As I was I find me baby YouTube man sir. after we hear you I said my series will be to the stand your corner full movie full series. Say series ya e beka bongu 1 hour and mo afi say be sintem and say movie so full movie be 2 hours na e dem and you dey e beka full movie say you dey beka at least 1 hour e beka 30 say I like say be dey be abitu but I my me to go 2 days say more days say na be bunya mo na ahwenya fe na yakoyi 2 days na ahwena bi efe also go transfer na even pa no mate che we wa enti ne kwa say full week say 2 weeks ni aye say series so I make sure series no e ka bom 1 but me sintem okay any way yes I dey bi ka nyana 30 then so I dey and the first time I started when you say a full movie to put in your be too yeah we full series no ya ka se ko bi 21 na e be che oh okay and to be full 30 minutes na 1 hour okay and in case since I take be 6 months and guys because YouTube dey be produce no be dey be 1 month na esi oh we faithful we do dey say that anya we have to do we need to we man say I can't go Ghana and job for me I can't go Ghana and for international wide okay asa apart from na nche that can be ya nka say local hano Mr President ya local kokozi ya local asa and anyone in house no say me fan YouTube but this is the time I feel that we try we are YouTube for me e be hwe before we and I want to come back boom go YouTube be o TV be hwe asa because the first na we try we better honum say TV ko yi be ye wie TV so be ye wie so a e gbo 1 year Mr President so we be TV yeah most as also do YouTube so we year e be sino na take 1 year 3 months okay until at this time yeah from YouTube no call the same time, let TV so call the same time. Sana, I pray to Akwaba. Yes. What was the last time I went system in Juma? YouTube share say. Acha. There's a senior kasa film the women here Juma. Say YouTube Ebeka won ya no. I say me ba Juma. Yeah. Kokoti no count. Okay. On na the guy and medical. Na medical be see mechi. Na mpamba na manze free class ko e. Okay. Asa so mo so de eba. Ti na be say bia Juma we bia me be yanka se bia we de Juma de Erika na ko YouTube first. And say bia akoti the other ones in there. This is the first time. Okay. Chiache. After ko zi go how many years? Ache. Eze mka say so ya kase akokora pa de ya obi nya akokora we de Ghana de obi ntimi nyi mfuse. And you ya we. And you also ya kase. Na bi de that time ne ti o Ko fa ndoso ma. Omo ba also wo style. O e bon sampa. Ni mo san de. Ya bi te no credit. Ya kase ya kan. No credit. O kase wo kan no kra. Me kase me kan no kra. No credit no kra. Obi a mo hwe bi na e be ya de. Sese. Kase obi akisa akokora pa o Ghana ha pa dia. Because he first five for be number 1. What do you say? Ghana phone na. Dem petam kwa appointing go bisa appointing phone beside. Menya sa research ma. Bisa dey go betam. Yes. Because say bia kwa wan kana sa. Me see ye 5 ah. And say je kwa appointing go bisa. Oh for so ya ubenya time. Enti I say o kan fun ya benya time. That be too. Oh na be. My mo say me wa ba kai bia wan ba say ba kwa na bi oni kan ma go benya. No kwena make. Enti the upper the man say me say that taste cool. Na makwa ko bisa say Ghana why the actors akokra mo pepa obi am enche do film. Ni aye sa post na. And we and eti. Misami na osmenka.
my bonten for the other side. So me mati bi na me ba o. Me menti me trust me my bia. And I say baby am pe. Odi akokora le pe. Odi am gangster me pe. Asa me bia me my. Dey me bana ko me twenti pa me twetwe ti ya. Say tell me yiti. Ah no. Saga bi tese me professional. Stand be dan say dey bo anti. Adwuma ne ye ne ye pe. Na say kokuma no dia say be to bia. Na me say me shiwa na sam. Yes, o say. Oh eh. Oh akra. So onua. I don't go na. Ah wa kokuma na hwan bi. Kokuma na say wa onua. Bob Ziga. Why dey way? O say obie ni Ghana obetimi ni wa act senior no etimi ni wa act. So obie ni Ghana. Onye o kada we. Me ana me ne interview. Ena odi tu. Ena am say asem me she me busa. O say Ghana actor bie ni wa obetimi ni wa act ama wo like monya dey ban say. Ena actor bie na mushia. Bibi na kuma. Ama on ni colleague bi art amna efe. On say one year dey kuta kuma pa. On my bia be ni bi. Eba say ma feeling ere enyi wo. On say. Bi obi a me fu kuma no. Ena obi adwuma. Makome street. Found kwa sopa wana menkasa. And also what time. If you do to a push you to say baby. Na de umapie mu na me so de abeka. And feel I may be a biana. We be you biana. Say fa kwa komtin. Ni nyina afa. On say kwa se ba akofo a. E se tabe onye ni parenti. On say ana 2. No na adwuma. I did 5 years. Obo woni a wote ase. Obo na aka se wote. Be de mo sha ase de. I better can say after about 2 years maybe as and that we are match any movies by man 500 yes so you say to hand side just the ma hand pano na ma o say can say ban tell say what is my feel say I dey boy dey me atete ma aso ma me kan say mo nu na I get baby ya but people go is hard na e che mo pa till you come off say kokunu table le we do table samti on say I ain't no kasa fa baby no on you go ko jesi boni Baka ko yesi bia bi ni poka se obi no ma baka se ba onya de e wo de ka sem yes asa e be tango so ni pa no hia bi chechi kunu am e ko 2000 me sign na ni mu ko yesi akona afadi bia na sign baka asa fa se ye twa yi sa me no obo de meti mo hu de oti ti me ka pe ko no a baka ko so ba ha na abore de abo na se obi aba ne de e ba ta nyefe o ka sama so am respond am wa e de so can was for for lady it's in that but we could tell tango ko style man e fire I change that ko to back okay so fire I say ana be back e fire actually na bela na ko na frequency e back a chere e back as one ba ti bia no bi fa ko ni nyina mu say bi na meye ni bi makuma na ya support o mpine o time bi ni me ko so a unyo yem nya adwuma asome nyama yem na hia no be yama abonte fa gaya no ti bi ye bibia ko mu sini be jame anga ti sini no ko kuma ni bi aye 100% we dey no no ko kuma ni ti ma ko 30% e ba sa what is na mu hia na asa be free for any actor bia any actress bia fa kuma me adwuma back to back ma me fa mbo so odi chicheku act na o ka se post na me jama ko twabra ade o ba to asa odi chicheku dia no unya sa di mu je dia o me se mu ya dia na and the mastermind na bi so ekoso mastermind on bi so a ekoso ntino obi ya before e Wizzy Empire TV we are okay mastermind okay, I'm going that was bad. And we bad do kasa no kan so de em kra me pe bi mu ni o mu kra kra ma o ma ni hu de de kila mpacha o short we go mastermind set so some guys say your hari is a bobon koma kakra nti adwuma na kasa de ye de ko na ko Wizzy Empire TV and I say Wizzy Empire TV Wizzy Empire TV na officially we hold the music videos and music nkwa ana ko John Kanta TV say school programs ni other shows near that for her this so channel say F3 officially ko John Kanta TV Wizzy Empire TV and official level YouTube okay
Ni egu so edi nkomo o se nkomo na yedi no na director be frɛ o say brana monkotwa simba ko na ye o ka bibi about adwuma na one kwakuma enu ye na wa kire say e true ampa one ne bo a wo say yes mo ye adwuma dem dem kan say sa actor unim sine pagya wo ana unim actor so unim actor bi a oba beji din no fish da be hu bi nyim nyam ne nya adwuma e bi me bi ba no so be superstar ho to bi on be rule bi a fra kuma pam de feel free ne nye asantina me fumi pam no bi hia wo bi a me kiso say ye bi ama na etima fa na next time I start that de apel me to be share me new artist bi a na the fact is bi my life me ni room a me hype e bo say e be so abo e be bo me so tin after kwakuma nu me ne be e be fai be samwa me ne akrobato be fa pa me ne Bernard Bishop Nyako e be fai e ma no akere be fai kisne uni be fai Mercy be fai a lot will be yansa dinta because be the generate e jiwuru no e bo se be ko nani be kwakudi ni tim di mo asam pi on na kwese boys ofa de wanyini mintim ni nkwa asagoro pa bi nkwa kwakudi ni de dependent no itim kwa woro eto ho na etu nyagu u vi very edinka e wo eto sei idu ko ni itim kisi nyama mfo say just ya fi man for say ye asa ante on so unya feeling adwuma no put together erodo wa ko nchia different vibe asa bet na nsen mu ni ata dam ko na fi je omu didi echi no ni wo no oponim favor bi ha de betwam to bi na ma isa wodo nyina fifiri act se na to se bi mu on mo ya so bi a which as ma musa on mi na metia mere e bisa mi musa so mi minti obe umaka nyina no obeti umusa waje the street enti wo hu no wo amuna wo akosare ebi enko busa aso anka ede ko se enye lekore anko don sa nja ma obi ahunu enko mo mu na ko se to what na sumu de se wo bi aka fa wo so ne most 90% mo fa head kriti okite be a wit na nanti ache achire bo da ha good oti bi abaka chire me sisi anza hana nipa so mo na kwa ba ako nya gidi obetwa mo na ade abaka ho timi me nso so kwa me ma kwa o ka se udobu o hia o se nipa no woni active ba ko bi rubi ansa na timi apeke no na me ka se so bi anyi se ba ko mi me nsa ho fine maati first one na bia onu yedwuma da bia no bi shawa free second one ko bia no afu oti bibia si ti we say chemwa afu muti mpo de mona ate ko du me no e tiri bi mi ne ate e tiri ye ni ate uhu da yesra mit ma serious ni bet mesra uhu da de ate ti no de wo kan na che se one chichikukushia na mo act no first time who is senior o dwuma ne mo ache ono so young artist oba na wo de ka bibia na wo dwane oboa adwuma o adwuma o mo bro be 15 years wa bro be 15 ko 20 years 20 let's say dem ha se fe ma sha se ni so wo adwuma na che ene ono a oba this time ono be hia ye no who ni say like otimi match you of course no obi awu no pray match ni wuro no ayade ana wo bia wo de obeye ansa e no pray wo wi next time because onye to for a different rules right different acting ansa entino when adwuma ayade you say do baby utimi sin utimi ko ka bibia gu na so na o se ba na wo ye dey entam kana say as actor one thing me bia se na obe ma botiti den ko fi ka kan wa aman nsim kekiti ba wo le bofu be shium ama mu pi ba bia de o mo yiri mu ntimi da nye esa me menye sa ta bofu ni bi me mfa ho ehia dwuma wo tankwa ba we me mo firi say me filu after dwuma wa ko bi dem a uhu bi da sa how ni po pa the first time with me akuma mu be surprise wo mo say I ni po be ntimi nkam nchire ntimi kan wi nti ba kan with say we ni po that's why because we munia be panasem ti ehia o say get together ti mai bia say ma harete no onyi si na be ya won't be enfuso ye emba ansa ana as a comedian no wa bitimi sweet da chere me fa like say fa share ma ha ansa da hell o mun gala straight my ako vibe ansa mo ntino eboa ansa nsa so do be we to so me nsa ko na fe won kampuno ere unjo de fa
wadi ba gise obeye adwuma mo woni che obeye adwuma mo sa ko kan so nu nyansa mini nyansa se mini be gise se be se obepe se woni be ye adwuma mo se woni kokuma no na mo ye adwuma mo no obepe common sense asema ko wan ka so we fun pa obi ho no ma ba o pa de o pesa de money it ma nyes kan on ba ti ba se me na e bia me dwuma ni twa ya no bi sta ko shiri kojo ara mo ntu se ne oni emmi wa dwuma kakra mina mi interview ya mi pena mi busa ti mi medma akojo tele o first time o su mina chi ko ni bi se se no mo se afili de e be to sa we de obi na nyen sika ana bia aso me me nua siku e bi ko ndi mari bi kan rebutum aso a ji se ko ni mina like kware e be kan odi amount no wo ye ti ni ti fa ye e bia next time no bi so a ni sika ba so ji unti me family e so family be depend be je ho but ni je se woni sika no o be ro family so me fa nche yes ti se mu wanti ajumo me ko fachi me ko janga sa fachi ti me be na so me ka ma me na me ya we so no bi ani ase o ba ti gidi bia ba ti me so nya asmenya wi me ni time o sa na ma no e show base on ti wa office kwaku le wen like one ham issue no modia bisika here be twesini na sa cast na the one man no say one ere one e be all person issue body team answer we aba have to open my scan but the hands we to meka yes e bon na bi a bi ade nko unye twa meka nko ade aba and me me have me say oh ye wadwuma we obi ne fa wo na wo odo koye se wo ye wadwuma wo be pese woni no wo be frɛ number wo set so amount na ye adwuma why not na me pese bi sa na pese bi say se no wo obi die se me frɛ na ba so wo wan kasa wo personal wo adwuma so obi ne frɛ wan kasa so wo adwuma ma ne ma wo se person frɛ ne da wan kasa wo adwuma ma na ba wo se oh chicheku me pese me ko fa ne be adwuma ba we do ye obi adwuma so le bia our cast so wo de ma no we kan te ko Ghana on start we defendant ye na start nyina asa ti wo bia no so le bia wo cast so fa asa nti data and Jackson e direct ya on na script no so kire se koju adwuma me hia me nua like chiku a call him asa sa so nti sa na che ni sa so na obi a chiku su adwuma na wo adwuma o adwuma de nya bia koju anke pa mo fem kwa na mo time kwa na me bibi ensi bia kwa ya na me ka de maginu cha me ka I'll come we am come baby what is it yes and that particular trotro movie in there I think say me feeling mo pa ma me ka woni kwakumen way back the way na woni ne me ka woni kwakumen way back so hu sa de na dia of course answer adi bia ho adwuma ka français o dia on fani je o do se de ye na mananya kama to a we adwuma wo feel asa so tinche be feel wo ye basa basa bia asa so tinche be basa basa ante jwe de mi je ni odo na no kwa mi je ma anya we na si kwetwa mi je pare fi ba bi na ese de e ba ana madam for impromptu from yakutia bidu na na pana na so asa anti mi je fine man for okay police and so okay then me akase mi mu no mi je asema wadi na nkosora ma me we are mo si actor unso anya wo best me side ho no asema men nkum yi sha mi se bia na bre ne kan ho no ti we ma mi je ma anya we it was good yeah hwe ne man for ni ajiba right but me akase ba ko mu ko ni ma acting pa bu so kojo anko into deep but at the next one next two next three kono nya time bia na ba ko sasamo Yamakwaba eba KB Logistics. Juma ye di pa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se nneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye frɛ no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dwumadi ye die ba ko pa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem. Ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se ye de
ɛfa wiem a 7 to 10 days ana afei nso sɛ ɛfa nsuo so a 28 days to 30 days na aba abɛduru port ama yɛyi afiri hɔnom so ɛde abrɛw yɛwɔ warehouse kɛseɛ ɛwɔ China Guangzhou a nneɛma dodoɔ biara a wopɛ sɛ wokra de ba no yɛbɛgye ɛde aba abɛgu ama wo na afei yɛde firi hɔ aba abɛduru ɔman mu hɔ ɛde ama wɔ asomdue mu a wonya haw biara na asɛm da a seesei KB Logistics ɛde ama Ghana adwadifoɔ wɔn a wɔtaa kɔ China kɔfa nneɛma ba ne sɛ ebi a wei ne wo first time a wokɔ anaasɛ mpo no wotaa kɔ hɔ no mo nanso kɔ bi a w'ani yɛ wo ntanta a KB Logistics se wofrɛ ne yɛyi nkutahodie anaasɛ wo ne yɛn nkasa a yɛfa wo ɛde wakɔ company nankasa apartment a yɛagye no Guangzhou hɔnom ama adwadifoɔ place a convenience efie no wɔ nipa dodoɔ a ɛfa ne sɛ nti no ɛyɛ first come first serve basis sɛ wofrɛ a yɛbɛbuku room ɛde ama wo na afei yɛama car aba abɛfa wo airport na afei sɛ wopɛ sɛ wokɔdi dwa because of language barrier nti yɛwɔ deɛ ɔbɛka ho ɔno bɛkɔ na China kasa no wɔno abɛka akyerɛkyerɛ mu ama wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛte aseɛ na woankɔ ankɔbɔ ka na asɛm de baako bio no so sɛ woba AB Logistic a yɛ freight no ɛwɔ fam papapapa a wode compare ɔmo a wɔmode bi ba na bo sɛ yɛdeɛ no wɔ fam especially with your services a yɛsɛ render aka ho no bo sɛ yɛ cheap eti me shop bɔ ahyɛ wo nkran sɛ KB Logistics fa wo nneɛma fa hɔ na wonnu ho da sɛ wopɛɛ ne yɛdi nkɔmmɔ a yɛ numbers ana gu tele no so no wobɛtumi afa na wo ne yɛdi nkɔmmɔ KB Logistics ne ɛwo hia no ɛno ne ɛbɛyɛ ama wo Book One TV.